ตุนี้หิน China actor มินทังยูเมงลงทีนะจงถูhi ana sei wetin hi chi hi sona kona avel vela request kamu mu jeng ai tain ki sei hi le akili sa pp ki bang ding ai in hi ji achu nang ho gel kho na zala ka hin sei ding hin tin chuta le chi thu ti lawa topic dang za chom chom mi tam ta in na hin request ho jong cho kamu so ke in hi chi ho hi nei ngai lu na hi ti kamu zen na chung chewa ke pa thu ka hin phong ma sai na hi a hin la dei bangin nang ho ti ti jong a hung ki sei zo ji poin a hi le no mo ka sama main hi jong le i chang sia hi ting mi a som min a dei chi a hin request su a ki sei zo ke thei ji poin hi ja cho in a ki het thiam diwa e ki tim ma sa no he ningkum 2025 September 11 nia chun jingka alam nidan gubla ho vela hin China Beijing a Chaoyang district sunga Sunshine Upper East Residential Complex sunga chun pasal khat hi awi cha to jingka matain agawa le hone nahi chua chun mun khana hin kichan ta thil khat hi a hin mudo honen hechi building kom chakhe tulla cho thisan adim jengin akoma chun kumsom thumle sagi ata actor min thang mama yu menglong kitipa cho athisa in anaki jamta nahi chuti chun police hole ambulance ho kin taina kawun hi jong le ana vai ge man tawen yu menglong chu athisa ana hita nahi hechi actor party na building achung langa floor 27 na pen window chu ake hong sanau min a glass ho jong chu ake nahi hi chun phat so lo sungin police ho chun hechi thil su chu accident ji a hin yu menglong chun zana zu adona zu akham nalama hitabanga hi thulha na hoilo ta chu ana sima na window akona cho ana hilha a hi ti in a case cho akha tawen hi chutia chu yu menglong thina thu a holna chu a thi ni mama cho ana chai do wa nidan somlani ka song se se a chu a case chu ana kha do wa hi ta hi ahin la agami pi asang aza asim hon hi chi police ho thulha ana chu apom nom povin ha ta in ana do dalon hi chi yu a thi ni ding masangla ho ni kho phabe mo chun anu koma ding in message dei lo ta ho jong hi ana thot zia athi zawa chu hi chi message ho chu online a ahong ki the thang pha nen mi ho chun hi chi wang hi accident a thi himong mong lo ding a hi ti in apang cha jing ta wen hi chi message ho kana chun you in hitin a sen henu sum ei hin thot hi ka pai mang nom jing hi chi hi sum thing lo hi in ka tot mai jong a hi put ka kham jong a hi pun thuta ka sei hi je a hi ei tha theina lai a hi ati na hi chi amase sa thu sei ho chu akicha na asai do mai hilawin a hin kho chu danger point a mong a hi ti ata sana as ana sei a hi le yu athi pha na ko na nidan khat ho masangla chun anu ading in message khat hen that kinin heno hi chi hi kalha ana na hi tai het man lawa iti pha de jong le ei tha jing theu a hi tai atin chi zawa ko na chun ima zo si cho athip hil ta na hi ai le aban essay masangun tunia essay diu ho hi media report le public information kimu ho akona bo hongki sei ding a hin yu menglong thu a khulna achi jing lai a hi to ki thona thu tha hung do isei do lo jong hung zaw ding a hin inaki he thim masa diu ki ti mo he ai le zo hin sei nawa yu menglong in anu message ana thona ei tha jing theu ati ho chu koi ho ham ti a sei do pun asum sei jong chu ipisum hi za hoya kona hung ham ti cha jong a sei lo a hi a hin la a message hin thot ho akona mu do thei khat cha hi le ama hi thil khat to abol khil ham iti hama hi thil khat a hi lo le mi koi ham khat chu ki cha ta a hi ti chu a ki chi na hi asum sei jong chu sum thing lo a hi tin a sen koi ham khat hin ama chu a hi lo na khana hi ango ham thil si khana hi set up abol ham hi le a kilom the na hi a hi le yu menglong case hin China gam sung se helawa mun choma kona fence le mi tampi anatong khain ipiji penta hi banga hi mi tampi asu kha thei ham ti het na ding in yu menglong hi koi hi a itabang mi ham I het cheno poi moi na hi yu menglong hi mi hau sa le minom sata te in songa kona ping jong hai point 1988 kum June 15 nia chu Western China Xinjiang Urumqi kitina muna anaping a hi chutia chu milham mai te in sunga hung khang le na hin hi jong le a in ko te chu mi to sa thiem ta te ana hi ve na hi anu chu music teacher hi in hi ji chun achapa thipna a talent chu
mata in ana hedo thein chuti chun piano thamdan ho ana hilin lasa lama jong phata akipi dingin anatil kho jingin a hi apa chu fitness coach a hikinin chuti chun chon chan khan chan le gun chu ta hinding dan ho lamin ana lam hil ke jin a hi yu menglong hin reality show lasa kite na khana agapan akona ama min hi het pana hong umahin 2007 kuma chu my show my style kiti khana hi pan agala hi 2013 kumchun happy boys kiti hin pan anala kinin top 10 chan ana thlongzoin hi chuchiphat laila chun huwa kitipa to hin loi cha ahong hi do hanin amani ki gol cha na chun hi chana min thanna hin puilun honding hi koiman anaging chapo ina hi chuti chun 2011 kumchun acting industry lamin ahong lut kinin ahin la lo thin na kiti hi zan khat ka hung mo do jing a hi lo koi zo si in I het su ke wa hin chuti chun role nyaw cha cha ho akonin all in ahong kisim to towin a performance chun mi ho lung ahin la che che ta na hi 2015 kumchun go princess go kiti movie khat a nine prince character in ahong pangin a hi le hi cha akona chun mi ho het thein ahong do di set kinin a hi abanin 2017 kumchun eternal love kiti yang mi to anathona hona kona chun lo thlena len ta hin nei kit ta na hi chizo nong chun series za chum the legend of white snake kiti le the love lost two minds kiti ho ajong ahong pangin a hi yu menglong he khami hon ama hi ahong min thana mi hau sata khat ahong hi jing ta awangin kiniaw sa ta in ahing jing eti in aseyon mi ham be se jong hello ama private le personal life ho zapi anga kona chum koi do nom mi ta hi a mi ho kinil ki bo na theiding ho akona jong ki kang se nom mi a hi yu hin ui cha ni jong akiwa in awi chate ni min chu fully le ho tai asain ama ni chu ain sung mi dana anaya a hi athi ni masanga thaizan ham sung bel la ho chu yu hi ni se in aboi ma jengin thagup sung tabang chu film bol na am matha owa zun thla ki chai kun lama chu a drama thao journey to the end of the night kiti chu anatho chaina na wa hi chuzong le atho chai sao film ni the fate general le traditional chinese medicine kiti jong chu release dinga hi ki koi tup sa anga wa hi chuti chun imazau si chu achi hoi selin ima boina lo hil danin akilangin a hi le athi ni masang ni khat September 10 ni zana chun Sunshine Upper East Complex muna aloi ho apartment khana hin private gathering khat hi aga zawena hi chuchi party a chu mi somlani ham se hi ki khom do wa hin apolama kona wedding chun imazau si chu boina lo hil danin akilangin ami ho chu aki ho khomun anui khomun adon khomun nom ta in akimangon a hi le hi chi party a hung mi ho saidana chun yu menglong chu party ahong jing wanga chun amai so chu aza chomin akipa apuin alung sunga hi puugi na sata nei hile akilom hle e ti in asen hi le chi zo nung azing ni tha chun yu hi ama romin achang sen kot akikam khomin asunga chu ipi abola iti chan chu chutia chu umham ti ho koiman a he chin ta po ven hi le September 11 ni jingka lam ni dan ni la ho vela chun in song chung lama chun thil dei lo ta khat hi ahong so tain chuchi thil so gin anazami ho chun mi pen gin aza adana chu anaseyon chia chun yu menglong chu in song chunga kona chun ana helata na hi le hi chia hi athisim hi het ha sata khan hong so do hin aji chu reports pi mi chom ho chun athil so dana chu za chom in aseyon hi online a video hung viral abang chun yu menglong chu Bulgari Hotel Beijing akon residential complex langa min apuyu chu akimuin video footage dang khada chun ama chu ha ta ki vo a chuzowa chu hunama ahin kai pheida no khun akilang kin ne hi mi abang na saina chun yu menglong chu mi hon hunama zu adon sa dan ho jong aza adano aseyon ahin hichi athuza hole video footage asai ho zo si jong chu adi mong henam ti verified akibol na ima aum point hi jong le online mi ho ke ho na topic min chi ta khanin ahung so do ta na hi chi yu menglong thilong chu jingka lam nidan gup la ho vela chu mi khan hin agamu do a chu zo wa chu police hole emergency responders hon ahung pu do wa amuna chu ama chu athisa hitai te he ana phone do a hi chu jong le chini jingka ma chu authorities hon yu thi na chu ajudon ajukham ji a accident ji a hi tia hi
ngo na asim wa nidan somlani ka sung mama a keso ana khaw ai ta na hi Taiwanese ukil Yan Ruying kitipachon hichi yu menglong thina case hi phata in analyze anabolin police hon hitia mi thina case khat gang chela amo kha jing diu kiti hi thil hi thei ai point akhul naw agan dan mong jong hi asung lama hi ipiham adi lo khat hiding ham ti hole do na za chom hi anasim do en hi chutima chon amuna mi ho jong yu thina chunga case kholna ki bol hi ti lo asa dan ho jong cha sen a building CCTV footage jong chu muding am point a CCTV camera ho jong chu chi lo ham ai lo le mi ho chon asu mang ham ti ho jong chu akechi po na hi chutale autopsy report sa jong chu zapi heading in akisu do point yu thina thu ana he witness ho statement ho jong chu zapi heading in akilha do point na hi online report ho khana ki mudanin emergency department a kona hospital staff ho khanin yu thina thua hi information ho ahin sulik dan ho jong cho akimoi na hi heti information hong ki suthanga chun hitti na ki moin yu menglong chu a hospital wa chu zan ni dan ni le minute som nga le git la vel ho a hi hong ki pulhunga chutia chu staff ho chun su hing do te ding ha ta aboi pi wa ni dan thum le minute som la ni chan la ho vel aboi pi zo nong wa jong cho analol hing lo ahin pu hlung wa cho athisa a hitai atin hi chizo nidan thumle minute som ni la ho a chu a agency wa kona mi ho chu yu menglong thili ma ho la khom dinga he hungkit wa nidan thumle minute som li lenga la ho a chu amai ke tum nu mai kha jong hin hospital mai la a dustbin la ho chu yu menglong thil ima ki pai ho a hol le amu dan ho cha sen hi hichi thu hi adi a hi ai le chun hichi yu menglong thina zana thil so zo si hoilaya iti ham ti ho zo si chu a he au me ti hi mu the hi yu menglong thina akona ninga zo September 16 nia chun astadia akona anu statement chu ahong ki so do ketan hichi statement na chun yu chu chinitha a chu zu anadon kham kha a hin chutale police hon jong akhul dan ho thu ima ho jong chu anasen yu in koten mi pi koma thusi le adi lo ima koiman asai lo wa achapa o chu nom ta ake chol do sa diwin team na jong ananei na hi ahile September 21 ni achon Beijing Municipal Public Security Bureau Chaoyang branch in amaho officer report cha hin su do tawe na hi chia jong chun police on yu thina chu zu adona azu kham nalama accident ja thi hi ti in athula ke tawen ama chunga hi koima khot nung zawlo criminal activity kiti zawlo hin kholna nei mi honjong amun ta avet silwa forensic expert hole mina mu mi ho interviews ki bolna le video surveillance ho akona accident a hi ti hi proof a hi ati ve na hi chu jong le hi chi thu chu a in sung mi ti ho jong aki sei pen ama ho akonin jong imacha nil kalna aum poi ti in a se na hi a hin hi cha chun a thu chu aki chai jing a hinai point khonongin you study a konchun nomei mi thum hin thudi lota false information api je on manin anawm veti chu ahung ki hedo kitta na hi hichi statement dungzu ya chun kumsom ni le ko ata yon kitinu in asaidanin you chu hichi building a chu khawa akhai sangwa atin ho jong ala ado piwa ata sadang dang ho jong chu akisu khana nung tampi aume ati na hi abanin kumsom li le khana ta nupi khat ju kitinu jong chun asai kinin yu menglong ki thana muna surveillance ho zo si chu kidilit gama anu jong chu agi uwa asu thimu ahi atikinin hi abana kumsom li ata nupi khat jang kitinu ma jong chun police ho chun fake video ho asimwa thu adi lolowa abolo ahi ti in anasai kinin hi ahile police ho chun hitia hichi yu menglong case thua thudi lo ta ta adei dei asai ho chu anga lo wa ahile deum lo ta anunggu na chungwa chuding ahi ti in jong warning anabolo na hi ahin la public ami pi alung han na le alung dam lo na chu akibe jingin hichi yu menglong thina chunga official explanation ahin bolo chu apom nom powin adia yu in a message nu kha pen anu anatha chu zapi headinga ahung ki su do kira ahile authorities ho thula na chu koiman asang nom powin ahi chuti chun mi pi chun kholna anei na ho chu transparent a bol duty in angi ekenon ipidinga yu menglong thina case chu ni kho khat ka sung se a ki khol chai jing ham tin do na jong ase mon hi ai le heti chun a case chu ahung so sang che che tai na hi le
yu menglong thina chunga social media post izan hamjong hunamin akedelit pi gam tawen account tamta jong dan di lo ta in ala ala pi gam tawen yu menglong thina thua #josi jong a blog gam tawen hi hiji chun chutia hunama mi pi ho asu thip go nu chun phatlam mano sangin thilsi ahin hlut pi be che tawen hi chuti chun international petition kisan ahung kilan sin foreign media le independent investigation ho akona coverage aboli wen jong nge na anane yun hi ahile yu menglong thina case chunga rumors ti chu thu hum ki thang do za chom ho chu details zemin ga velew han echi rumors le allegation chom hum ki thang do China sung hin lodim jing ho hi abon cha officially a confirm wang ahi di point ko na proof ki bol na jong di lawa hi ahi le chi approve lo thu ho chu ipidinga ki seya kimin pha jing ham itile aji chu hichi mihim a million sa sim hon yu menglong thina accident ji mai hi ti ata san lo naw a het thim na ding wa chu mi asang aza hon ata sanule ipidinga ata sanu ham ti ho chu het thim masat ngai kina hi mi atam zo chun thildi lo khat ahi ding ahin gin modi set naw chahile yu menglong thina case chu ni khat sung ma a ki chaya a case chu ki kha jing chutale mi pia ko na thudo za chom tampi ho jong chu don bun na I macha ana lo wa hi ja chu chi ho jong chu hung poimo kha hi ahile mi ho chun hi chi dinner party anei naw lam chu ahin focus kit tawen internet users hon hi chi party a chu koi zau ham ti ho het do ding ti in ahin khol panon hi report sa ko na kimudanin hi chi a chu mi som lagup tabang hi anaza wa hin ahin la am hola chun mi ni chu agin modi senon ahung kilang do zengin amani chu sin chi le saizia ahi honen hi ahile mi ho chun hi chi te ni chu itia agin modi setwa amani chu poimo asa di seno ham ti het thim na dingin chia hin kiti mi khan hi ga min pha kiluten ama wang hi chuchi dinner party a chu anazaw lo hinain hi zongle ama zo chu yu menglong thina chunga hi amen culprit hinte atiwa hi saisi hi China gam sunga dinga most powerful senior officer kharahin agam sung lam kailin ho kiloi khom nala azong alin pen politburo standing committee a na ato hi ama mo puna lin chi thum ho chahile ideology propaganda chale censorship hi changi hi hi ja chu mi kha chun athil se bol hole thuta chu asel mangnum wa information ima asu mangnu muham ahilole case khat chu kinta akha nom wa ahile hi chi tabang milin milal mithanei ta hi apoi modi ahi tia alau ahi chilaya thanei ta mi pa hi ipidinga imin phau hamitile mi ho saidana kimu khana chun chuchi dinner party a zaw mi ho la a mi ni chu sai si adinga azol cha ahi hone atiwa hi chiteni la khat sinchi kitipa chu China second generation red family te akuna hungkun do ahin chuti ahile anu apate chu China communist party a thanei ta hidiu tina hi mi hon asaidanun sinchi hin kumsom lagit ahi laya kona government azong panmun lin ta hin ne hitain hichita bang chu a in ko asopi thanei ta hole government ki ka connection lo hila hi theilo ding ahi atiwa hi chu jongle hichipa information chu atamzo internet ho jong akimudo zo poitin jong aseun hi chu jongle thu ki thang ho akona kimudo dan khat chu ahi kile hichi sinchie chu 2013 akona yu menglong Kerala manage hin bolpi dan yu media nei tu le a control tu ahi ti in jong aseun hi hichi company te hin yu menglong Kerala se a control hilawa ama professional decision le opportunities ho chule offense group ho organize chule contract ima ho jong assign dile ama ho thu bowa chu ana chat ji ahi tin akise ne hi abana mi khatpa saizia kitipa jong chu actor mama 1996 kuma Fujian province sunga anapinga hin Fujian University mama master degree anala akina hi chutia chu mi hon hi chi sin chi le saizia chu ucha hi honin sai chi kitipa cha hi chi hon anu hon wang cha za chum hi tia hi anasu tu go no hin a hin hi cho chu social media a post ki bol ho jong chu anala ala pi kinun comment ho anakha pion chuti chun amani chu yu menglong thina chunga amo po amen culprit a hi honetia ngo na anei ho jong chu ana dau dalon hi a hin la hi chi a dinner party u chu
hi tia political lam to kisaya kimat na ima anei point entertainment industry lama mi poimo cha cha bo zaw a hi tia hi a hil chin naw khat jong cho ahong kimukin ne hi chu jong le actress Song Hiren Kitinu chuchi yu menglong chenna resident complex a nu jong chun he chi party ho chu abol do na diwa hi akithu pi a hi ti in jong aseon chucha pan ala na video ki record do a hi kiti khat jong chu ahong viral kin ne hi a hin la hi chi chu Song Hiren in zapi he ding in thildi lo hi ti in aphong do kinen a lawyer pan asaina chun hi chitabang thu di lo hin sei le le aum kina Song Hiren chu su min se na ding hin bol kit aw ma hi le achunga legal action kilading a hi ti in anase na hi a hi le hilai hin actor mama fan si ki kitipa chu ginmo na a hin nei kit tawan mi abang saidanin ama hin yu menglong chu chuchi dinner party a chu zawdinga hi anathep thla a chizowa chu verify ki bol chu hilo yu menglong ki bol eng sit na le anop ada acham lowa akivo a gare sunga ho helo tabanga akai lut tho naw video za chom jong ahong ki mukinen he chingo na anei naw ho akona chun fan si hi chun yu menglong hi a o cha na yu menglong chu athi a hi le ama dinga lampi pha opportunity tampi a hin sim do pi thei a hi ti in aseon ngo na ananeon chutale hi chi actor pa su ho jong chu mi phabem hin boycott abolun a hin la fan si hi wang chu achunga ima charge anaki bol pon hi a hi le yu menglong chu ipiji pen ta min atha go no hiding ham ti hi mi tampin ado ole a he no mu cha hi tain report so akona ki mudanin company len ta tampi jong hi yu menglong mina register ki bol awmin a hin la hi cho jo si chu yu hin ama ona a hin pu do helo asung langa hi operate abol jong hidi lo amin chu ama mina mai mai a hi chutia chu amin le a phone number ama document ho chu manga hi company za chom hi register anaki bola ipj a ki bol ham ti wang chu aji chin ta in aki sei pu na hi hi chu chu abang company hoilo ta illegal a hi lo le meithal man cha ima ho sim na ho ki san jong zawa hi a hi le hi che hin do na ahong do kit khat cha hi le iti dana actor khat chu hi chi galman cha le apu thei thil ki sim na company ho ta chun ki khut job kin hiding ham ti he hi chilaya adon but na ding mi hon ata san pe no cha hi le yu menglong het lawa hi ama min le ama identity hi permission za lawa kimang hiding a hi ti hi China entertainment industry lama thipna le het na nei hon aseina wa chun hi chitabang hi China sunga anasu jing khara hin celebrity ho identity hi ama ho het lawa company lin ta ho a hongkila ado ji ho hi ana zap zap hi ti in aseon chutia cham ho ki sanin jong anaki het do ji lo hi hi chi theory dungzuya chu i hin seya a hi le yu menglongin kichata anu a hin tex a atija na thu ho a hin sei chu hi chi ho ji a chu hiding a hi ti hi gin mo na sang ta om ta na hi reports abanga ki muda na chun yu athi zo wa chun khol na nei mi ho chun ama thu a video record ki bol hole document tam ta umna USB drive khat hi amudon hi chi voice ki record do ho khana chun yu menglong chu a oi art ke awa atha diu tia hi ake ho naw chu akimun am dan chu hi chi USB drive a athil se bol diu asei do ho zo se chu yu menglong hin ana record do a anamu do phana chu hi chi evidence achom khom ho zo se chu sel tup na ding tia hi USB drive chu anaval lu na hi chi chu awai songa om phana chu awai jong at ki ezing ding anagu dan hi mi abangin asaina chon hi chi September tha a akisu khom naw party chu ordinary party hilawa asunga chu film lam thu ki holding ki sawa dan di lawa sum hol na lam ki ho na anewa hi ti in jong aseon hi hi cha hi yu hin ama identity chu ama het lawa illegal activities ho akimang a hitai ti chu a hin het do a aki ho naw recording hole documents chule evidence ho zo se chu ana chom khoma USB drive sunga chu ana koi tu ba hi hegemony laundering network abol na wa chu ama hi anapang nom lowa a evidence chom khom ho se se chu a hin ki choya ahung pot do gura hi le khat holoi chen a hin het do phar wa chu chutia chu boina anasu a anathilo kha hi ti in a se na hi he che thu sei hi adi po wa hi le money laundering abol naw se chu a hin su mol pho di hilawa Chinese officials thanei ta ho cha te kisan ho rong chu a hin su mol pho ding hi chi chun political scandal na sata a hin hlut thei kina hi
chi ji achu athil se bol ho I had to evidence nei tu yu menglong cho tha do ding am ho thanei na ho chu manga a case jong cho kin ta su haya su mang ding atiwa hi yu menglong athi masanga live stream abol na nukha pena chon panpi angaya chat a international distress hand signal api kamu etia seijong aumun abangin ata sala hawa chu akivo nanung maha aume tin jong aseo na hi chujong le a live stream achun yu hin asein ama chunga ipiham khat ahung su do nge nge ya hi le koiman accident a hi tiana la alo diu a hi ati ti in aseon a live stream jong chu kiging man lo ta in akichai kinin ipiham asung lama kona chu ai piham kisusi a kisutan hile akilo men hi chuchi anave mi hole yu menglong support mi ho chun chutia you in a live stream a distress signal apia warning abola ahile ama chunga hi ipiham thil si khat wang he thlungding a hi ti hi a het masana hi ja chu evidence anei kham ho chu adal ha pi good a hi tin jong ase na hi September 16 nia chun yu menglong anu chun ama minin statement khan hi a hin su do kinin achapa thina chunga official information le explanation hung ke bol ho chu thu si ima asai lo diwin team na a hin nein chijawa ko na chun social media konin akikang sen akinung mu tapu na hi mi abangin asai kinnawa chun hichi Sunshine Upper East Residential Complex te jong chun imacha asai na lo diwa he sum api gu a hi tin jong aseyon mi khat jong chun 1 million yon chi hi ni vei amu danin asai kinin chuchi complex a cheng midang khat jong chun yu menglong thilong ata sa chu anamu do a chiji achu sum asanga sim izan hampi hi api wa koima koma asai do lo ding tia hi anabolo hi tin aseon hi chua cheng mi ho abang chun chuchi jana chu in chunglama kona thil gi ta khat ahung hi hla gin aza au chu aseon ahin la management ho chun in ko khanin athil ho aseta sa ho ahin pai hla o ahi ti in asai kinu na hi chua cheng midang mini jong chu ain kotwa rong asan anakinuwa akar hon jong atair anaki su sit pi hon chu asai honen yu menglong thina thu a imacha asai hon lo na dinga he asu ki chano he ti in asai na hi yu menglong athi zo zo chun hichi complex a chu apartment zakhat walam pi jong hi kin ta in min akizu gamon ain chu dal ha ding ago ve ti in jong a ki se na hi chujong le journalist hon hichi complex chu agavilwa asunga mi ho thudo ima aganei wa ahi jong le koima chan yu menglong thina thu a seinum akam ka anom khatcha om powin hi hija cha thu chin heading dol chuchi complex sunga mi ho zo se tawang chun ima cha seinum talowa ama ho chu sumki pia ki su thip ahi dem ahi lo le ahin khowa gi na kinai ahi dem ti ho jong he do thelowin om den ta na hi yu menglong thina case wang hi all ola akhol beijing wa hin mabana itabang ahin lut kiding ham sei thei wang ahin ai pon hi tuna ding in chan chu hin tin video hoi so le like share and abolotin video kina ki mukit ding in abonon stay safe and stay blessed.